Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Nabil Amin Muhammad alihi salatu wa salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li emri, wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hamdim šučuri čera sama mari gospodare Allahe azza wa jelle, stvoritele jaračijata wa havaya e puvem od vas i svima škaral, gospodari kova stvorije manuše po najšuže obliku hodin islamu putija, barem yametija diya emektunka imani ko kalbi mukla. Salavatim selami biçalaci kamaru magu peygamberu Muhammed aleyhisselam ve seri familia ehli beyti le selam Allah ashabi imsao manushaku la katrudinenpe jiko sudnjo diveki praksa taneno Kur'ani mo suneti kobor kavem kaderi Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu halalim kodini. Окладома мема чеджанка и канаставина дуито део течера лафиандо, значи сурето лен Бекара, шеу бишу штарту ајети, кото Аллах азza wa jalla вачери وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَنَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ قال لا ينال أهد الظالمين. هو الله عز وجل فتوى قرآنسku ayeti hem kada o Allah azza wa jalla Ibrahime iskušijale ne save di save lafijenca pa u potpuno len izvršijajem čerđa pa palo do Allah i nisiva čerđa ka čeraftu imam je manušenge teove a palo do Ibrahimi pučla hem disavem katar miro zurijeti, katar mire potomkija, pa Allah azza wa jalla čerđa miro obećanje, miro dindo lafi na nete astari, to buhvatini okolen su na nete verinen. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ Em kada Ibrahime, koji iskušenje lesor gospodari čilja, Rabbuhu, kate pomimo tevhijet, akva tevhidi, taro rububijeti. Nape, Rabbuhu, lesoro gospodari. Allah azza wa jalla penela, neka se kaj si lesoro gospodari. Ma kaj tan je bari čast. Najbari čast ki puve manuše se, to vel robo pire stvoritele se. Te no vel so robo je manušenje, niti pa bilo so se uzalo Allah azza wa jalla. Pa kakva jeti da njeg bari odlika hem čast Ibrahime alejhisselam. So Allah azza wa jalla pominle kaj tano Allahi so Rabbuhu lesoro gospodari. Hem kaj kačerele imami to vele manušenge, palo su Ibrahimi upotpunija, završija sa okova, su Allah vese naredija. A ne li ja vim pomijam upravo deš buča, so Allah ko iskušenje Ibrahime čigja ili je kilafija, so Allah i naredija Ibrahime se. A Ibrahim odva upotpunija, potpuno izvršija. Kakva je ti tano dokaz kao manuši stovalani pravalen dova te čerel baš opiro zurijeti, baš opiro potomstvo. Te i dokaze. Dok vačerđa inni jailuke linnasi imama, Allah azza wa jalla Ibrahime se, kad će rapsu tove so predvodniko je manušenje, u Ibrahimi odmah irija. Kale wa min zurijeti, a miro potomstvo, so, molina Allah azza wa jalla bašo, pire familija. Na bistrela piro potomstvo, Pinđardo Ibrahim alejselam često kaj dova čerela s ne baš o zurijeti. Kaj prema zurijeti je tako potomstvo, ki familija, ki rodbina. I taro lesene pinđarde dove ko Kur'anitane, Rabbi ja'alni muqima salam, wa min zurijeti. Ja, kada ovo molina Allah, Rabbi čerma u kolendar, koda namazika čeren, a hem so. Miro zurijeti, mire potomkija, mire familija. Pa u manuške da dova čerela, ne bi valani, znači te bistrel, hem pire pa šutnen, ki dova te pominel. Kakva je ti, a menge dokaz je kao.
Не сами учењакија пенена кај лафи или анав Ибрахим значини милостиво дад рахметчија. Рахметчија се пнува по Ибрахим и преведен као велко дженети од овасу ка пирави гајла таро евладија со наклее дуња сартикне максимија. Гера вела. Allah ко хадиси, таро Исра и Мираџ, поминува Ресул салам ке да вачерџа, цинеле се вакердо, то есть то кучля башо дикај ке филане, ке кансар бахчава, узолесте буте владија, а пна синеле се вакердо Allah ки предаја, а окова учо мануш со дикланле ки бахча, а окололесте, трујаволесте, узилесте евладија, одвајтано Ибрахим алейхиссалам, а около узолесте со иноват евладија, одвајтане пума о евладија со на клео коленда со синеки фитра сартикне максимија. Ема ки предаја, која бежино имам Хаким, кај пума тародола евладија со на кле сартикне максимија ки дуња, ванда тикне, пума ко дженети лендар капиравен гајла о Ибрахим алейхиссалам Сара лесири Ханума. O Ibrahim tano Ibn Azer, kva pomjam pa na kwanguno dersi. O čavo Azer esoro. En huma pe kahinele štar evladija, to je štar čave inele. O Ismail Ishak, amen je bušukar pe džarde. Inele pa nanduj Medjen hem Medain. Znači ukupno štar evladija inele. Agar pomini o imam Es-Suhejl, ka Ibrahim alaihissalam inele štar čale. O Ismail Ishak, Medjen hem Medain. O izibtela Ibrahim rabbuhu bi kelimatem, kada o gospodari Ibrahime sorole iskušija lafijenca. Iskušijale, amen pomijam save bučenca, dež buča. Odvajne jektaro mišljenja, jektaro tumačenje. Ама е сида тумачење ке да помапе као Аллахи e Ибрахиме искушија лафиенца, мислим пи искушијале кад крела пе лафи таро тахарети. Панч буча кола черена лафи таро тахарети. Панч буча кола раклона кошеро. Панч буча кошеро, еморез буча ко цело тело. Ма кад крела пе лафи Сова е Аллах искуша Ибрахиме, а кела плафтаро тахарети шересо, хама те кратини пире бркија, те хелани пиро нак, пиро муј, те користинио мисвако, ем тахарови пире бала, тулавлен ко дуј делија, раздел ко течеро. Ема гјаро пегамбер алейхиссалам да черџа куам дуно време таро ислам. O mušrikija nikoja hinelen razdeljko ko bala, sara meni ne doamen da je nek vreme aktuelno, znači o bala tu lavem pe kod duidelija, a o kitabije, o jevreja oni ne mukena bala. Od pegamena selam manglahe voliatovel e kitabijenca. Su se plape, ama voliatovel jenca od teka i da hine нешто сој ни наредимо, ни забранимо. Се онта не попаше, таро мушликија е муслиманинги. Одоле се значи Росул сам геркеле. Ама, ке десинѓапе од вас у десинѓапе, ке да гелоем завршија прича тепена е коленца, е мушликонца, па од вас значи онда више улавѓао Ресул салам пиребала. А Буча колендар, кела плафтаро тело, о Аллах со искуше Ибрахиме, ондва едете кратони пире на ја, те икали те о балата о ладжутне тхана, те черел пе синети, тамам, те икали о бала телало пака, ем те товел пе палал е тикнихем е бари нужда. Клајтане буча, коленцаро Аллах искушија Ибрахиме би келимат. А клајтано овако ајете, клајтано, ма ке дјам дујто тумачи батаро
ајети. А кавле бучен со Ибраим алейхиссалам не искушимо, па олено Ибраим алейхиссалам potpuno izvršija fe'temehun. Po Ibrahim ilen odma, ova čeđama kao fe, odma. Allah naredija o odma so, odva izvršija. Ne same pa pominena, kaja kva su pomini pe pomijam razdeljko košero obalaku lavem preko duj delija, pominena pa na nadova razdeljko košero obalaku duj delija, jek stavljam katar, jek okotar, nego prvo odvajtano gaslin berađim. A gaslin berađim tano tojba ovasta koja kava udubljenje su isijame na džihar. Kad te maškar koja kala crte. Odvajtano ispravno. Odvajtano isto ispravno. Odvajtano suneti umanžate tven piro berađim. Amen, na ne amen izraz baša kava su isijame, znači kala crte maškaral, kala udubljenje. Ki osnova od tema nuše se da ke dela pe melalipa. Odla znači kaj taro sunenu fitra, tari čisto prirodno fitra, o manuške tvojela pe vas posebno te pazimi so odlo udubljenja ko naja. Često karakterno sam palo sobi nešto kero bi to pe vas ta. Ema ako ino vas ta nešto tovde, palem bi potvrdinio ono. Ema kva bešela si predaja taj Ajša radijallahu ta'ala anha ko muslim kolesoro sahih hadisen da kao. Sa sram bi, znači akalenge posebno obratini pažnje. I si krivajeti taro Sejid ibn Musejib ano kua vačerja. Ono Ibrahima islam tano anduno svoj čerdos suneti, anduno i tano ko e musafire primija emlese saigija čerđa. Embramo imam munavi ko Ibrahim a.s. hinele nadimko odad e musafirengo, odad e gostongo. Zepoma po Ibrahim a.s. on najšuka, ko najšužo način bi čerel saigija ine musafire e gostoket bijavel, emo doa niko aver na čerđa sa su čerela sine o Ibrahimi a.s. Čak bi pomini pe negde, ko nisa i kola, rivajetja plan, ponekad bi džanela o Ibrahima a.s. ti kolem te pirel po nekobor kilometre, te araki nekas, ko bi avelo lea ki sofra te bešelem te hal, te na hal korkori. Veze plan pe kaj tano dad taro musafir luko, ka ovine u gostinje saigija čerela e musafire sarniko džite. Ima kaj tamo pe žadov halalem ko Arapija dan danas, kaj volinena bute u gostinen, saigija tečeren e musafiren. Hemne da je tabijati olaket bešena maro korkori te nahan. Ma kale se znači, svedočije but pralakola geleki umra ili hađi, često desine pine neko te dikellen, ni penđarne, ni ništo, te lenen peste kere, ili pa kod nek restorani ti garden, koji kručko, koji kvečera, len je saigija tečera. Za razlika amen, amen. Uljate či vam negdje koliko da je čoški mati kilamenčko matajula ena od te smetini. Už kedi kaj neko salo, muka, prelame naša gjamba apetiti. Za razlika da rapi ona nesarke. Ek naprimjer, ek taro primjera di kem ki umra ke da džana. Naprimjer, sekva ponedelja kem četvrtak i simu kena sofre. Kad i keo palaso čivino sofre, manuše, pokaj droma staren neka ta, hem svako je kucilne kaj. Ki piri sofra tavel, ne bili lete parvarijem saigija te čerel tu gostine. Dva dan danas da ađara čilo, znači ko Arapija. Emo Ibrahim a.s. tano anguno kova duriargja obala tarova džutne tana. Hem anguno i tano kova skratija pire naja. Hem anguno i tano kova skratija pire brkija. Hem anguno i tano manuš kova parnilo. Kava rivajeti, beližini Imam Malik, ko pire vjerodostojno koja, isine vjerodostojno, znači lanco taro prenosiocija, ojaki muveta, ađar bešelo, ama aklajtanes olafija taro Sejid ibn Musejib. A Sejid ibn Musejib halalen oftano imami. Ama ke pena imami,
право лафил која имани. На било само, офтано пралален баро алини. Чак муа пео, офтано машкарко табиња, окоа сохине о Ебу Бекр машкарко асхабија. О Сејд ибн Мусајиб. Чак негде муа пекао вине, поđам до чакам до дисаве асхабија, офтано табиња. Ali on maškarko tabinja i ne odlasu i nove Bubekr maškarko ashabija. Moja znači Ibrahimi tamo anduno koa parnilo. Kada parnilo Ibrahima i sami ne se čudno, se niko će tega na hino dija pojava, jer bešalo. Pa počela Ibrahimi rabbi puna svoja kava, pa vakerdoj ne se puno dvaj tamo dostojanstvo. Pa Ibrahima i sama kerdja rabbi baljar kermiro dostojanstvo. Измисла, ако кај парнилју, не парнилјува па на побутер се со. Ако е од два миро достојанство, онда со. Терма това па на буд по парно, него со сил. Обала кинески. Па имануше се и час халален авдие. Те парнјол, ама кодин ислам те ово. Авдие нажалост си имануша парнјона, а он не покорна. Пере господаре си. Парнјона, а он та не извор. Таро шерри, таро лошнипа ки дуња. Ај мусибети. За разлика, значи, таро мануш која парњола, а ов трудини петовел со, кој бадети тол покорно пире господаресе, пасарте на овел онда со, достојанствено. Свако е парно бал, товеле се косуми одиве. Лесе не вела, кај покудимо е мануше се, те чупини, те икали парно бал песта, са пла подоа, кој ле се нури светло кај, кој е умул кијамети. Бележини писто агјарка Ибрахим али селам тано довакова прво и черджа худба. Прво мануш сојине комимбери. А верапа пенена Ибрахим али селам тано англуно дова со хувѓа сабла ко друма Аллах есо. А бисаве па перено Ибрахим али сам тано дова со прво ангуно користијао мисвако, хем прво тано која чистијапе па неа пали пири физиолошко потреба, то есть пали нужда. Ангуној тано со па неа која чистијапе. Сири вајети тано Муаз ибн Џебел као Ресул салама черджа па ако користинаво мимбери, англал мандо мимбери користијаемо Ибрахими али селам. А ако користинава окаш, па англала манде окаш користини синемо Ибрахими алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам комимбери ки худба користини не и каш управкова на ванините, дајандините. Они са вде си екбаро ихтилаф имаш како кала факихија, дали тано сунети емануше се, ки худба комимберите користини е кровлик, е каш, управкова кадајандинипе, хеба колесо доа на валани. Значи не мора толку берша, урано, те нашти беше по препа, те дајандинипе. Терно, виш треба да берш, значи ихтилаф имаш како исламска алинија. Со помјам кај Рса сама черджа, ако користавам мимбери, па мглал манде користавам Ибрахими, хадиси тамо, нажалост, даиф, мада и се одва мишлени. Ништо да ги арбаш Ибрахим, а сами си мишлени да, кај ангуној тамо кога урабја пантолке. Исто слабо мишлени, на одва ептен нешто кова. Ма черджак Ибрахим, а селам тамо халален ангуној кога со, сунети керѓапе. Али учењакија, иси ихтилафи, улавена пе, кобор бершине Ибрахим алейхиссалам ке да сунети керѓапе. Ами джанак Ибрахим алейхиссалам тамо ангунокова сунети керѓапе, само и тамо тепна ихтилафи улавена писламска алинија кобор ле бершине. Ала кови ривајети тамо Бухурейр радијаллаху таала а бележини имам Ибн Хиббан копиро сахих кај Ибрахим алейхиссалам хинеле шелу биш бершке да керѓапе синети. Ако ја вери ривајетија бешела кај Ибрахим ине офтовар дешберке да синети керѓапе, му дава вела ко Бухари, ко Муслим, кој тано поисправно. Мада му која мишлени силе пиро. О која ја вер мишлени плапе, олара чујнена праларен, о моменти лесоро, нели,
пе кога тоа да беше добија се објав. Рачунена пана биш беше па од со Ибраим алейхиссалам живија, па пана биш саран да нешто рачунена до дивеке да бија сарило джитога, рачунена ше биш беше. Ама ки остава Ибраим алейхиссалам, па со бешла ке Бухарим ку Муслим еле овтоа да беше ке да синети керѓапе. Синети керѓапе бил кудум или бил кудум. Разлика и тани ко лаф јек. Бил кудум ко д и си тештиди, бил кудум бизо тештиди. Акана, бил кудум, дали тано од ова тан, гав, а нафтаро гав ко те керѓапе синети, или тано кудум бизо тештиди, дали тано алати колеа керѓапе синети. Нике се пала, говори битно со арапско писмо те джана. Исто лафи, бил кудум, само тештити и си ко д, чела барулога. Ек тано анав, тарогав, а одуито тано алати колеа Ибрахим алейхиссалам со синети керѓапе. Сар, алати не са осар, те сарско нешто, коде ја смисла и таму. Па тумачинипе, отумачива тавакводно синипе или ко тан, или соваја синети керѓапе. Саргот, ко Бухарим, ко Муслим бешела, кај легиле, овтовар дешбеш ке да синети керѓапе. Хари калаки на самом до време. Пеномо и криме, синету и време, ај сам керѓапе ке дале овтовар дешбешине. Пало дова, кого следија умилети таро Ибраим алейхиссалам, на черджат тавафи ки Каба, а те наовел чердо синети. Значи, Ибраим сам, кога тоа дешбеш черджапе синети, пало дова, пало лесте. Кого следија умилети лесоро, на десињапе таро те чердо тавафи ки Каба, а те наовел со синети му. Само и тамо пропис таро сунет луко. Веćina исламска линија и постави, кај сунетиба е муршен, тамо потврдимо сунети. И симо кола пенена на сунети тано ваджиби, емо два докажинена, ема ке чела пелафи таро мурша, емо два и тано тела пе лафи таро лесоро тахарети. Шај ли опте чистини пе пали физиолошко потреба, сарваляни, те би овеле се исправно намази или на. Ленгере лафи аквамон, а геа докажинено. Ando aquela strana de Kindoi, bioveu popashe sa ostavi taro shafi, kaj o suneti e muršenta no wajibi. Se kirao pelafi taro tahareti. Tahareti čeva baruloga. Kaj šaljog te čistini pešukar, pao se izvršini titni nužda ili na. Iako je tamo stavi, pali rinamin kaj. Ki većina, to je islamska alimija, kao la penena o suneti e murše čaven, tano suneti. E ne baro najzoravo dokazi, baš akva, makar o čeriba sineti e muršen, tano sunenum fitra, gledani čisto priroda. Sijek specijalno pučiva, sarte postupina, ako je vladi bijanjola sunetimo. Redko je ama desinglo. Je tarula mišljenja, ako je već bijasalilo, a na neker do suneti, odva, ker do i suneti, to vaš ne morate keralpe. Majte na Allah su rahmeti. Ama i si mišljenje da, kada bijanjola je vladi, a ovtano već sunetimo, a jar bijasalilo, tega ni penelape, lesoro sunetluko na ne potpuno. Емо два morate te perelpe, te dopuninipe. Sad, leste vladi koja bijanjola sunetimo, uglavnom, jek strana je koža si pokrat, koja je podugačko. A mape je koža koja je tani podugačko, samo dva višakot od straninipe. A o šafije pa je sek specijalno mišljenje, ola penena kaj si šukar, pohvalno, te lelpe britva,
своја келпе жилети небитно, те на келпе само упрале кожа која валяни мануште од странини, символично, само символично. Значи, нате чинелпе не мора. Ма келпе лафи, таро е влади која би ја салимо, а ове сунетимо. О шафи, не морате сунетинупе, него само символично управ е кожа од вави шако сој те на келпе, а нате чинелпе. Иако е која пречи те на черелпе. Мада кава мишљење, кава пучиба, личини ко мануш која джала ко хаджи, а обджерало, на неле ек балко шеро. Пучиба, еке, завршија обреди хаджи се кова, еке прво диве байрам, обджала, со, завршија тавафи, и кали обала. Ама проблеми со и кали. Најле бала ко шеро. O Imam Ibn Munzir помини ко пиро дело ел иджма, помини конзензус правален таро исламска учењакија, ов е савко, каджалко бербери, символично жилетеа на келпеле су право шеро. Ква личини исто са о шафие со према баше влади. Иако аква е та јавер пучева, само ке... Али, ки основа навалено те черопе. Исправо мишљење Максими која бијанџела, а сунетимо не мора те черопе сунети. Помини пе кај дешу трин, а не десем дешу штар, пегамберија бијасалиле, а он сунетиме хине. Али ако на не потврдимо, на не јасно доказ па. Исто ја керала полога учењакија улавена пе ко побутер мишљење, ке керала пелафта рамаро пегамбера и села. Сојо неа, баш осинети. И си три мишљење. Ангуно мишљење пуна пегамбера и села рамаро, Мухаммед алейхи салату вассалам, бијасалило сунетимо. Дујто мишљење е тано, на оле сунети кергјао Джибрили, ке да алоле се нели ки улица сар Максими, кога келела, ке перавѓален праѓале сороколин, тогаш кога Джибрили кергјали синети. Кој е дујто мишљење. Трито мишљење буа пенае, пегамбера алейхи салам, синети кергјале о папо лесоро о Абдул Муталиб. Кеда најшукар сунети те керелпе, најшукар сунети те керелпе кој ефтато диве пало диве со Максими бијанди. Али има Малик, пенела квајтано табијати таро евреја. Квајтано табијати таро евреја. Негде помини пе најшукар у Максими машкар кој ефтахем деш верш синети те керелпе. А и си да ривајети ке да почне ке асхабе, козон берши неле ке да ове дуња на тла, па ова тергја пире берша, па тогаш почнеле козон берш осунетиба, тега нова черджа ривајети веродосно, налете керопе Максиме сунети саджи ко те умналела на почмини те пенџари. Мајтано пали ринамен кај. Пан, шов, ефта берш, значи пуснус. Нормално. У Максими скосокол побаро проблеми да пашо чериба синет луко. Панахарија чило емо долја завршина, кет крала пелафта у синет лукија, сој манушеа која е кодини ислам и бадети черела, ама сунети монане. Често ка те шунеа разна буча, манушкова сунети монане, ако чинѓа курбани, о курбани лесоро со кабули на не. Чак, и си ек преда мапе нафти хаджите черел манушко на не сунетимо. Хадистано не исправно. Манушко на не сунетимо, ако дин ислам, лесоро шахадети тано со. Исправно. Лесоро ибадети тано исправно. Лесоро хаджи тано исправно. Нема уша, буткула е хари, читина хадиси е модма. Джају филане на не сунетимо, ануал джако хаджи. Маđa kođa, kafrdete pale, dešila dekade, a suneti na inam kjado. I paze slušaj desite, manuše ke, daif hadisea, slabo hadisea, še neka starodini te pal del. Obra Allah manuš ahans, maglav islami te prihvati na.
Шун ту са шукар, ма чула па најбути. Со, мора сунете ке, те сега гледам ми качка мајко ми родин сарсиум. Мануш паника. Ке ама синети, навајен тоа муслиман. А ки основа, исламска алимија калани локјарде, ке крал плефта макал. Наваляни акавате овел сари бути, коте манушенка форсиринарен, па та родините палдани. Сега е тамо бути која е тани сова керијан, сунен фитра, чисто природа, баро делта учењакија, ко мишленje као сунети ба, не ваджиби него со, сунети и тамо. Па не биваляни, а каде поступкоја авде, jer шунара као авде имаш карамему. Авде проблеми, мануш не сунети мо забранимо со, да оди намази, на томал чим курбан, мако хаджите джал, се најкабулито. Значи, клај тане проблематична бучајм финоите пенџара, о прописите вакава. Кати иншаллаху таала качува, ченна валя на кхагам, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وإن ساستيقظ صبري نستغنى وأغفركم إن شاء الله.